Predstojeći popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini je svojevrsno uzburkao BiH javnost, a naročito Bošnjake. Iako je praksa da se popisi u državama diljem svijeta ne provode zbog bilo kakvih političkih ciljeva, popis u Bosni i Hercegovini je ipak pokrenuo neka pitanja upravo političke prirode. Tako je u prvi plan iskrslo pitanje etničke pripadnosti stanovništva. Budući da je zakon o popisu stanovništva, ali i sama popisnica, zapravo stvar političkih nagodbi i svojevrsnih političkih ucjena, među Bošnjacima se u posljednjih godinu dana, s pravom ili ne, i sam opstanak Bosne i Hercegovine vezuje za broj Bošnjaka kao njenog najsigurnijeg čuvara. Broj Bošnjaka je direktno proporcionalan stabilnosti Bosne i Hercegovine. Nema Bosne i Hercegovine bez Bošnjaka, niti Bošnjaka bez Bosne i Hercegovine. Ako Bošnjaci ne bi bili najbrojniji narod u Bosni, onda bi se moglo postaviti pitanje opstanka Bosne i Hercegovine. Očito je da postoji negdje neka tamna tačka iz koje proizlazi ta ideja da ne može biti Bošnjaka preko 50%, da ne mogu Bošnjaci biti narod Bosne i Hercegovine, da ne može Bosna i Hercegovina imati većinski narod. Da određeni domaći, ali i međunarodni faktori ne žele verifikovati realan broj Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, pokazuju i učestale kampanje koje se provode uglavnom u gradovima sa bošnjačkom većinom. Najglasniji su pozivi u takozvano bosanstvo. Nerijetko potpomognute i od međunarodnih organizacija, konzumente ove ideje uglavnom nalaze među Bošnjacima koji nose određene komplekse prema svom nacionalnom identitetu. Zbog mjesta djelovanja i usmjerenosti isključivo prema jednom od bosansko-hercegovačkih naroda, cilj, ali i eventualne posljedice ovakvih rezolucija su jasni. Da se što veći broj Bošnjaka samo odrekne i samo ispiše iz bošnjačkog nacionalnog i etničkog identiteta i tako praktično počini nacionalni harakiri, samoubistvo. Bošnjak koji se drugačije izjasni iz neke svoje, ne znam nija, koji razloga i koji motiva, u stvari kao da je ubijen od četničke ruke u posljednjem ratu. I zato mi naglašavamo da je važno da se ovdje Bošnjaci, koji su ustavna kategorija, konstitutivni narod, izjasne kao Bošnjaci. Jer sve drugo ih dovodi u kategoriju ostali. Oni koji Bošnjake pozivaju u bosanstvo, ovo im ne objašnjavaju, nego im govore notornu neistinu. Da će oni kao Bosanci formirati neku četvrtu, najjaču naciju koja će moći mijenjati ustav. Spriječeni da se izjasne svojim tradicionalnim imenom, Bošnjaci su bili prisiljeni izjašnjavati se prvo kao neopredjeljeni, a na popisima 71., 81. i 91. kao muslimani sa velikim M. Ovo bi prema nekima moglo unijeti probleme i u popis koji je pred nama. Imamo li u vidu i to da se od vraćanja svog autohtonog nacionalnog imena Bošnjak na Saboru 93. pa do neposredno pred popis nije uradilo dovoljno na afirmaciji nacionalnog identiteta, ova bojazan postaje jasnija. Naime, postoji mogućnost da će se jedan dio Bošnjaka zbog nedovoljne educiranosti na pitanju o etničkoj pripadnosti izjasniti muslimanom, što ishodno postojećem zakonskom rješenju svrstava u kategoriju ostalih. Jer mi danas imamo dosta, ja bih rekao, nana koje nisu dovoljno educirane i koje će reći: sinko, ja sam se pisala 71. muslimanka, 81. i šta ću ja sam uvijek bila i ja ću ostati, umrijeti muslimanka. To je podvala. Priča o nacionalnoj kategoriji musliman je do te mjere besmislena da više ne vrijedi trošiti riječi na nju. Postoje mnogi, a posebno u redovima intelektualaca, koji zbunjuju Bošnjake. Zamislite kad biste pitali nekoga Italijana šta si, on kaže katolik. Dobro razumijem, katolik po konfesiji, po religiji, ali šta si po etničkom određenju, on kaže isto katolik sa velikim K. To bi naprosto bilo smiješno. Nama se jedna takva smiješna situacija nametnula da je normalna. Svjesni da se radi o historijskom popisu u kojem se po prvi put mogu izjasniti svojim nacionalnim imenom Bošnjak i svoj jezik nazvati bosanskim, politički predstavnici, intelektualci, a naročito probošnjačke nevladine organizacije pokrenule su široku kampanju s ciljem edukacije stanovništva. Iako su mnogobrojne nevladine organizacije održale veliki broj tribina, okruglih stolova i drugih vidova obraćanja javnosti, najveću pažnju privlači koalicija Popis 2013. koju osim islamske zajednice čine Preporod, Merhamet,
Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i Bošnjački institut. Aktualni rej Sulema Husein Efendija Kavazović u svojstvu muftije još krajem prošle godine u možda izbornom procesu je krenuo sa ovom inicijativom da se pruži kvalitetniji odgovor vjernicima, muslimanima u našim džematima, posebno povratnoj zoni, glede popisa koji se već tada najavljivao da se treba obaviti početkom ove godine, je naišla na razumijevanje kod ostalih odgovornih ljudi u strukturi islamske zajednice i dao se poticaj svim onima koji su zainteresirani. Mi smo napravili fondaciju Popis 2013. godine i time iskazali svijest da smo odgovorni prema ovoj zemlji, prema bošnjačkom narodu i prema popisu. I ova fondacija, jedan od njezinih zadataka je da očuva i da se bori za regularno i zakonito sprovođenje popisa. Ova fondacija, ali i druge probošnjačke nevladne organizacije su u svojim javnim nastupima posebno nastojali objasniti termine koji bi među Bošnjake mogli unijeti određene nedoumice, odnosno na pojmove Bosanac, Bošnjak i Musliman. Bosanac je oznaka pravno-političke vrijednosti ili pravno-politička kategorija kojom se označava javno-pravni odnos između pojedinca i njegove države. To je državljanin Bosne i Hercegovine. Bošnjak je etnička kategorija ili kulturološka kategorija kojom se označava jedan narod ili imenuje jedan narod kao što su Bošnjaci. Taj narod ima svoj jezik, svoju vjeru, svoju historiju, tradiciju, prostor, običaje, navike i to su elementi koji grade njegov etnicitet. Ono što je sad bitno jeste etničko određenje. I etničko određenje praktično svih koji pripadaju islamskoj religiji u Bosni jeste Bošnjak. Mi u tradiciji i u našoj historiji imamo apsolutno dokaz o tome ko smo, šta smo i zbog čega smo. Samo ime Bosna koja toliko dugo traje govori da ona ima svoje Bošnjake. Rezultati popisa su posebno važni imajući u vidu da se on obavlja nakon agresije na našu zemlju. Uporedo sa stradanjem dešavale su se i velike interne i eksterne migracije stanovništva, o čemu će rezultati popisa dati tačne pokazatelje. Stoga se poseban akcent stavlja na provođenje popisa onog dijela bosansko-hercegovačkog stanovništva u dijaspori koji shodno zakonu imaju pravo da se popišu. Osim dijaspore, posebnu važnost zauzima popis u manjem BiH entitetu. Rezultati agresije, dakle etničko očišćenje i genocid, imaju za posljedicu da mi biološki nemamo prisutnu populaciju na tim mjestima. Sad, mogla bi biti neodgovornost ove generacije da ovi koji jesu živi neodgovorno se ponašaju prema tome i ne dođu na popis. Ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine i koji nisu u drugim zemljama popisani, a žive manje od 12 mjeseci, imaju pravo i obavezu da se popisuju u svojoj državi Bosne i Hercegovine. Opći je interes da se izvrši popis prema stanju, prema prebivalištu iz 1991. godine, da se ne bi legaliziralo etničko čišćenje, genocid koji se dogodio agresijom na Bosnu i Hercegovinu. S tog aspekta je posebno važno da Bošnjaci koji su u inostranstvu dođu na popis, iskoriste svoje zakonsko pravo da prisustvuju na popisu izjašnjavanjem da imaju namjeru živjeti i biti u Bosni i Hercegovini, budu upisani kao stanovnici Bosne i Hercegovine, odbiju ponudu koju, nažalost, preko diplomatsko-konzularnih predstavništava im se nudi da preko interneta se popišu, što bi značilo da se ne popisuju kao stanovnici Bosne i Hercegovine. Etnička struktura stanovnika sa popisa iz 1991. godine je ugrađena u Dejtonska ustavna rješenja. Po tom nacionalnom ključu se i do danas raspodjeljuju rukovodeće funkcije na svim nivoima vlasti. Ova činjenica je dodatni razlog zbog kojeg bošnjački nevladin sektor, političari i intelektualci upozoravaju na važnost rezultata i posljedice koje direktno proizilaze iz etničke strukture stanovništva koja se iskaže na ovom popisu. Na osnovu rezultata popisa i broja određenih naroda u Bosni i Hercegovini se vrši raspodjela vlasti, kao i svugdje u parlamentarnim demokratskim sistemima. Etnička struktura pripadnika 3 konstitutivna naroda morat će biti izražena u etničkoj strukturi oružanih snaga, strukturama pripadnika ministarstava unutrašnjih poslova, entiteta, kantona, svih agencija vezanih za sigurnost. Uvjereni da su Bošnjaci svjesni važnosti momenta u kojem se nalaze, ali i imajući u vidu aktivnosti koje su u posljednjih nekoliko mjeseci provodili, među učesnicima kampanje preovladava optimizam. Vjeruju da su Bošnjaci narod koji je naročito u ovih posljednjih 20 godina vrlo brzo sazrijevao i savladavao lekcije kolektivnih obaveza. Danas oni ispravno raspoređuju dijelove svoga identiteta
te vjeruju da uprkos navedenim dezavuacijama neće doći do bitnih zabuna. Pokazat će da su Bošnjaci svjesni svoga imena, da znaju svoje povijesno nasljeđe, da znaju da je to staro ime, da to ime nije nastalo ili da nije rezultat nekog osmanlijskog doba i osmanlijskih osvajanja. Narod ima tu svijest, narod zna ko je, narod zna šta je i treba na određeni način narodu i vjerovati. A šta će se pokazati istinitim, bojazni ili povjerenje, ostaje nam da sačekamo drugu polovinu januara naredne godine. Tada ćemo nakon duge 22 godine konačno saznati prve preliminarne rezultate, između ostalog i o tome koliko nas zapravo ima.